دو پارتیین کردان لباکوری کردستان بونه یک پارتیا ولات پاریزن کردستان آوا کرن سروکی و پارتی برز مصطفی چلیک نهال استودیوی میوان منه امی بحثا چند بابتان بکن تو بخیر هاتی برز چلیک جاره کردن سپاسیا و سپاسیا رو دعوت بید هفگرتنا وجی پیروز به اون دو پارتی بونه یک تشتی وها براستی نوا خلکی ده بخوشی تینا پیشوازی کرن جبر هر تو ملتی ما تدید به یکیتی هفگرتن سردانا و دسپیکی است خوازم بپرسم هونها بشان دکیرال باشور کردستانی نه و سروک بارزانی جدید هون لسر چه آخفین و بحثا چکر بله ما وقت پارتیا ولات پاریزن کردستان ده ایلونا 2023 ده پارتی آزادیا کردستان و تفکر دموکراتیکا کردستان بون یک و پارتی ولات پاریزن کردستان ما آواکر خبات خواهم دست پیکرنه مگوت ام بچن وقت شانده که لباشور کردستان جی به پارتیان باشور کردستان به روجلات و روجاواجی را محدودیت نابکن و البته دست پیک جدی ما رزدار سروک مسعود بارزانی ما قول خواست بو و پارتیان دیجی ما روجا یکم لگل جناب سروک مسعود بارزانی محدودیت نکر و پشتیوشی لگل پولیت برویا پدکه ما سردان آوان کرو و هندک محدودیت نک ما پیکانی ام پارتیا خود دن ناسین هر خاص پاکشی و تفگرجی به سالای دناو دوزا ملی ده نتوید خباته کن لیوک پارتیا ولات پاریزن کردستانه برنامه و ناو استراتژی خو سیاست خو هم خوازم بدن ناسین ما ها دوی وارد جناب سروک مسعود بارزانی آگاهداری داوی در حق پارتیا خو فکر خو سیاست خو کنگره خو ده چوا پیشوازی کر سروک بارزانی گاوا ول باکوری کردستان براستی گلک به کیف خوشی پیشوازی ها کرد ما پیروز کرد و بیرو رای و سیاست حکومت گوزجی سرکفتن جمر خواست و لباکوری کردستان پیوستیا پارتی یک نتوی کردستانی آزادی خواست دموکرات معانی زمان جناب سروک دوی وارد پیشوازی یک باش لمکر البته لباکور جبو برین آشتیانه برین سیاسی پرسا کرد به چاره سرکرنجی بیرو رای خواه آنی زمان جناب سروکی هونه وکیدن کیجان آلیان ببینن برایزوز چلیک یعنی برنامه که چوال پیشیا و یلور بله ما پولیت برویا پدکه سردان آوان کرن و براستی پیشوازی گلک گرم لما کرن آستک بلند پیشوازی لما کرن از جاره که دیجی سپاسیا جناب سروک مسعود بارزانی و سپاسیا پولیت برویا پدکه دکمش بوا پیشوازی نا لگل پدکه پولیت برویا پدکه جی ما بحثا پارتی خو سیاست داخل کرد و ما بحثا لگل جناب سروج پدکه جی بحثا پشکریا خو لباشور کردستان لوی دستکفتنا هی مکر و هفدیتنا می لگل پولیت برویا پدکه جی گلک باشتر باس بود آستک باش بود و از بارد کند دمین پیشیده ده تکیلی هر دو پارتیا هین گرمتر و پیشتر ببن ام نهار همو پارتیان باشور کردستان هنن برنامه ما دایم هندک پارتی دینن ایدیجی می بردوام بکن روزه پیش می بیا جرای گشتیراش کرده بکن روزهای کردستان شی ما انا کسا و پدک کسا و پیک مدیتن ای پارتیان روزلات کردستانی ما حفظیتن گلوان کرد امید روزه پیش دید وی درباره ده آگاهداری برفره بدن هنا حفظیتن ماجی مانن می بکن لیا مهم دست پیکده حدیثنا الگل جناب سروک مسعود بارزانی و الگل پولیت برویا پدکه گلک برهمدار بو ام دوجی چون مسردانا مثلا نمر ملا مصطفی بارزانی و نمر کاکی ادریس بارزانی جامر مسردانا وانجی کل ودرجی نونر سروک بارزانی رزدار خالد بارزانی پیشوازی یک باش میکردن و ام موزه جیگریان موزه بارزانی جیگریان سردانا ما ارمانجا اساسی البته وقت پارتی ولات پاریزن کردستان هم پارتی خود بدن ناسین و پیوندی خود به پارتیان هر سه پارچه کردستان یدیجی وقت فرمی ام دانن و پیشتر ببن ام باور دکم دیواری جده ده تاثیرک باش دکه به تایبتی هفدیتنا می دسپیک الگل جناب سروک مسعود بارزانی و الگل پدکه پولیت برویا پدکه ده دالی اوانجی پیروز بایا مکرن و راستی جل باکره کردستان جبو ناوندک ملی دموکرات چه ویجی پارتی ولات پاریزن کردستان خوک برندام اساسی یک جوی
سیاستی دبینه بله. ام دبیجن وک پارتی ولد پارێزên Kurdistanê ew ê kul bakur wek hev nêzî hev difikirin divê em di nav yek partiyê cî bistînin hêzeka xurt partiyeka xurt lazim in lê ê ku em fikr û siyaset û îdeolojiyê me re cuda jî em dikarin hevkarî ittifaqa bikin em ê bername xwe ji vê alî bimeşînin. Li Bakur jî wê ajandayeke bi vî rengî li ber we hebe mesela hûn li wir jî seredana partiyên Kurdistanî bikin û destpêkek be ji bo dan û stendinan ji ber hilbijartinên şaredariyan jî li pêşin ez bawerim ji bo hilbijartinên giştî we di nava tu hevpeymaniyan de cî negirt we li hev nekir lê hilbijartinên şaredariyan hinekî cuda ne. Tu bernameyeke we ji bo wê heye? Bilê di Kongra damezrandina Partiya Hevpeymanên Kurdistanê de hemû partiyên Kurdistanî hatin û me hemû partî jî davet kiribûn ji xêndî wê ew partiyên ku xwe îslamî dibînin çep û Tirkiyeyê dibînin wek Hüdapar, wek HDP, YSP, DBP ew jî beşdarî Kongra me bûn AK Parti û CHP xwe beşdarî bûn me bangî wan jî kiribû partiyên Kurdistanî beşdar bûn. Kongra me jî wêneyekî cuda kültüreke cuda nîşanda eleqeya gelek baş bû a kongrê. Piştî kongrê jî me spasiya hemû beşdaran kirin ê peyam şandirin. Helbette du rê niha li ber me heye. Yek ji bo ittifaqek stratejîk ku hebûna milletê Kurd û Kurdistanê û statiya Kurdistanê, nirxên Kurdistanê, ala Kurdistanê esas bigire. İttifaqek stratejîk ya berdewamî ji Bakurê Kurdistanê lazim e. Her wiha ji bo daxwazên acîliyên ku îro dikarin bi cî bibin hebûna nasnama Kurdî, qebûlkirina wê, zimanê Kurdî perwerde û fermîbûna zimanê Kurdî li ser va esasna em qebûlkirina navê Kurdistanê em bikaribin berhek berfireh platformek hevkariyek berfireh çêbikinê di her dwara jî dê xewatê me hebin. Mesela hilbijartina de me demê pêşî di siyaseta me zelal e ji me riya esas daxwazên milletê me nin ne berjewendiyên şexsî û grûbînin em siyaseta xwe ne ji bo hilbijartinê parlamentoyê ne ji bo belediye em ser wê ava nakin. Ji me mühim e hilbijartin pir mühim in û bi taybetî jî hilbijartina belediya şaredariya gelek mühim e. Me di meclîsa xwe jî de ev mesele münaqeşe kiriye. Niha ji bo siyasetek hîn zelaltir û îradeya partiya me ji wan bikaribin derxin ortê me di nava xwe de pêvajoya nêrîngirtinê û meyl tespîtkirinê dest pê kiriye heta meheke wê zelaltir ve lê tiştê esasî. Hûn berbijêra derxin bawayekî ser bilê em bixwe niha li ser çend esasa tercîha me yekem ew e ku dor û berek berfireh ya Millî Demokrat li Bakurê Kurdistanê em hevre bikaribin helwestek hevbeş û siyasetek hevbeş tespît bikin. Her partî bi serê xwe tişkî bike muhaqqaq heqê her partiyê lê em ê berhemek baş ê nestînin. Ji bo wê jî ji tecrübe berê jî em dersa bigirin. Ne ku heman pêl siyaseta xwe fikr û nêrînê xwe bikin hema ji bo belediyakê em herin ber deriyê hineka na. Em aliyên Millî Demokrat Kurdistanî li ser bernameyek maqûl daxwazên acîl karibin. Em bêncem hev û evana em bi gavê em helwestekê dînin em dikarin bi gelek aliya jî hevdîtina bikin. Lê gava yekem em ê Millî Demokrat bikaribin alternatîfeke xurt li Bakurê Kurdistanê ava bikin û hem de aliyê şaredariya dem alternatîfa xwe nîşan bidin. Tecrübeyên berê hene ku HDP'nin belediye HDP henin, êdî henin tecrübe wanî baş nîne ji aliyê me ve em dibên di vê demê de hem îdarekirina bajara de ferqa xwe nîşan bidin hem jî li gor kültura wa bajarna ya cudabûna wa bajarna ew pêkhateyên etnîkî dînî mezhebî merê çawa de belediya de bi cî bikin an wan îrada wan di vê derê de nîşan bidin û helbette ku di vê di bernama me jî nasnama Kurdî û zimanê Kurdî perwerda Kurdî hebe em di vê ferqa xwe dînin ku ne ji bo berjewendiya şexsekî an partiyekê grûbekê berjewendiya milletê xwe em bernameke dînin berxwe em ê li ser wê bixebitin. Ahmed Türk beriya demekê gotibû pêwîstiya me zêde bi hevpeymaniyeke Kurdistanî nîne arastî ew dixwazin zêdetir beref Tirkiyê bi partiyên Tirkiye re bereya xwe ferehtir bikin. Hûn li ser vê çi dibêjin? Niha demê pêştir de sal 2018 de ji bo hilbijartinên parlamentoyê navêna me 5 partiyên Kurdistanî me wek partiyek Tirkiye gel
هدفێژی دانوستاندنê me hebûn heta melgel wan protokolek jî çêkirê ji bo ku em beşdarî hilbijartinê bin paşê hedefê ma carekê de ew protokola tu nehesiband wek nebû bû rabû serê xwe deklarasyonek danî bixabin heger em li Bakurê Kurdistanê alternatîfek millî demokrat xurt em avanekin her carê hinekê berê keda milletê me bi hawakî li erdê biteqîne em dibêjin bê ku em dijminatiya partiyên heyî HDP Hüdaparê bê em dijminatiya hev dibikin lê em alternatîfek millî demokrat siyasî eqlane em derxin ji xelkê xwe re vêya nîşan bidin divê berpirsyariya me û wazîfa me esasî ev partiyên bi taybetî partiyên Kurdistanî em divî warî di dest bidin hev em careke dî ji bo hilbijartina ji bo belediyakê ji hev nekevin an em vê kedê vir duê di belav nekin em dest bidin hev ez bawer dikim dê tesîrê li siyaseta HDP jî bike dê tesîrê li siyaseta partiyên di jî bike yanî partiyek ku 5-6 milyon dengê Kurda bistîn û Kurda nehesibîne an vê ji me re Aliyê Kurdistanî ne pir girîng e ev tê wê meعنê ku xeletî di me jî de heye yani heger her dema hilbijartina de em dev siyaseta xwe bîr û baweriya xwe berdin em ji bo tiştekî biçûk herin xwe bixin bin siyasetên xelet ew ê jî me re tu nebehesibînin em kesî tu ne nehesibînin em bi şexsiyeta xwe bi siyaseta xwe muheqqaq de hilbijartinên mehellî de em ê helwesta xwe nîşan bidin. Gelekî spas bi rêz Serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Mustafa Özçelik di mêvanê me bû zor spas. Spasiya serkeftinê dixwazim.